Pronalazak i usavršavanje štamparske mašine u radionici Johana Gutenberga bit će jedan od najrevolucionarnijih izuma čovječanstva. Gutenbergova štamparija, u simboličkom smislu, bit će jedan od znakova okončanja srednjovjekovne epohe i početak novog vijeka. Knjige su u Crnoj Gori uglavnom bile rezervisane za crkvene teme, a njihova izrada odvijala se isključivo u manastirskim skriptorijumima. Koje su prednosti štamparije? U Veneciji se između 1479. i 1481. godine prvi uvjerio gospodar Ivan Crnojević. Ne zna se precizno da li je štampariju iz Venecije naručio Ivan ili njegov sin Đurađ, ali je početkom 90-ih godina 15. vijeka štamparija stigla u Crnu Goru. Pod nadzorom štampara Makarija, koji je zanat naučio u Veneciji, rad na prvoj knjizi trajao je cijelu godinu i završen je 4. januara 1494. godine, kada je odštampan Oktojih prvoglasnik, prva štampana knjiga kod južnih Slovena. U dane pobožnog i hristoljubivog Božijeg štićenika, gospodina Đurđa Crnojevića, njegovom zapovješću, ja, smjerni i svešteni monah Makarij od Crne Gore, naštampah ovu knjigu. Sve ono što sam naučio u Veneciji pokušao sam da prenesem na 7 mojih pomoćnika. I na ovu knjigu, Oktojih prvoglasnik. Ovaj Oktojih od 296 strana pečatali smo na staroslovenskom jeziku za liturgiju u našim crkvama. U njemu se nalaze i duhovne pjesme koje će se pojati u 8 glasova. Bog, kome se klanjamo u Trojici, blagoizvolio je ispuniti svoju crkvu raznijem knjigama. Ja, pravoslavni hrišćanin, Božji štićenik, u Gospodu ponizni Đurađ Crnojević, vidjevši da su crkve prazne, bez svetih knjiga, a opet radi naših grijehova, pljački i uništavanja garijanskih sinova, nastojah predano, ispunjen Svetim Duhom i ljubavlju prema božanstvenim crkvama, i naštampah ovu dušespasnu knjigu Osmoglasnik, u slavu trisunčanog u jedinstvu klanjanog božanstva. Zato molim mlade, odrasle, stare, one koji čitaju, poju ili prepisuju, ljubavi Hristove radi, ispravljajte. A nas pak, koji smo se o ovom poslu od srca trudili, blagoslovite. Amin. Osmanska osvajanja i odlazak Đurađa iz Crne Gore značili su i okončanje rada štamparije Crnojevića.
Osim političkih razloga i društvene okolnosti u kojima se nalazila Crna Gora početkom 16. vijeka, uticali su na gašenje štamparije na Obodu. To je prije svega nedostatak papira, opreme, boja i drugih materijala za štampu. Svi ti proizvodi uvoženi su iz Venecije, pa je održavanje štamparije bilo veoma skupo i teško. Štamparsku tradiciju Crnojevića naslijedio je jedan podgorički trgovac koji je bio visoki zvaničnik, odnosno pisar na dvoru Ivana Crnojevića, Božidar Vuković Podgoričanin. Nakon osmanskih osvajanja, Božidar odlazi u Veneciju gdje se bavi trgovinom, a 1517. godine osniva svoju štampariju. Za nešto više od 20 godina Božidar Vuković Podgoričanin u svojoj štampariji izdao je 9 religioznih knjiga. Umro je 1539. godine, a po njegovoj želji sin Vicenzo njegovo tijelo je prenio u manastir Svete Bogorodice na ostrvu Starčevo na Skadarskom jezeru.